Enjura egiye yihunge gwiri izoba ryanywa abazi omu mwazyo kandi mazire eshaha zirikwingura omuri ibiri nikwo kutsiga yashenya ishomero eri. Otim Patrick omushomesa aha ishomero eri nagira ngu enjura emushangire aha ishomero kandi yatushoborera n'embeera ebeireho. Twakingaho orugi rwa staff baitu rwali rwakanya muno rwatandika n'okurabamu hasi y'orugi. Then I had to open ati bwenkingwire huga aizega omuyaga mwingi muno naye nga nakingaho hati bwe gwisene nk'okehere gwisana nk'okingura oti nimpulira nawulira enduru aheru ne batera enduru abaana ngege kingura nti omwana ndabyoga bati muze mwekangire gali mu staff munda kyonka ngige kutera amaiso akyombeko nsangire g'amabaati garugiro n'abandi bayirukira abaana bali mu alefrandi niho bawulamire. N'obukirabe kiri kityo abeegi ababaire nibashitama ekibuuzo kyabo bemereize emitima habo butakiheza. Mock exams tubeeza kuzihenderanya nyemwazyo tubeega omu pepa erikushembayo pepa ya chemistry kandi mwoko niyo imwe nka ekigize ekikubanza kya UNEB wotakikozire wotakirabire noshanga nka otararabire UNEB hati nkaitu abaana kitukozire kubi abo kugira ati turamanye ebitubiire tukoze bibire bishikire ninga bibire bitashikire nakibeire wazimanye nenda kiteganize future yange n'abana betu basinya fabe nakwegezo bya moko kandi nikyo kigezo kalabire bino kigame kigezo ekiba testing obalaba ebigezo bya Johnson Kaija mukuru w'ishomero eri nagira ngu omwegi omwe niwahutaziibwe nkonka bamutoire irwariro bamuraguriza kandi obwahati ariyo nabagye nashoborera ngu enteekateeka z'ishomero enyingi ziteganisiibwe munonga. Amabaati bugarugire ga Kyombeko na buliti zigendeire obu so talibaniziibwemu habw'ensonga nti essomero lirina kusigala nireparatinga tukugonza obukonyezi mu kasumi kano ogarayo Kyombeko mangu nikwo essomero kagenda mu maiso. Paati ezimu zikwetaaga buliti n'amabaati gagarukewo immediately baitu kandi yose niyafo italibaniziibwe muno ekwetaaga kugarukira ddala ha musingi. Reverend Eliab Musinguzi patron wa All Saints Church Kakomero yahiga gavumenti kushagika ishomero eri kubasa kugarizibwa busi. Enganya zaitwa abantu baruhanga itwe nka All Saints Secondary atukwetaaga obusagiki bwanyu mugwine embeera nk'okweri mazima okubona Ekyombeko nk'okukiri mabati gona gasisikaire tukwetaaga mabati mayaka tukwetaaga embaho tukwetaaga kwongera kusemeza kurungi Ekyombeko kino nabwe ensonga eyo nkonza kusaba abantu baruhanga inywena leka tukwatanize hamu mutusagike turulengu omulimo gwakorwa kandi essomero ligarukeho. Agaga Shakonesmas turi habwe abwata ya West.